Iki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ke Village Health Council harengkat ke jingat trelang berkedor bar snong ti saw haka arpulai tri urisau araja apusaw. Kala ajing pensyai halo kapang ke syongkha kena bat yakni kapang la ajing batai dak adolescent health counselor jong ke civil hospital Nongstan ke kong pidalen nongbri bat ke lady health visitor jong ke civil hospital Nongstan ke kong rubinal nongsin. Ke kong pidalen nongbri kalau ong bahakerta bagla sedang ke jingki samla. Kibun ke jing syap pengom jong ki samla lut haki babun ki benta. Haka bagi syak yalam bakla. Kat bana kaliang jong ke kong rubinal long si kala shim ya ke benta ban keren halor ke jing armen haka po jing long samla lun bat kini ki arngut ki nong keren kila pensluru iki kun samla jong ka snong bakin long ki bakloi ban ong em ya ke bamdei bat berkentan mardor ya ke basnio haka ni ke jing alang ka bala pelong hador bar hall jong ka snong ti saw nong stan la sakilang dau sordar snong uba em dakar ke ANM jong ka nong stan CHC ke kong ji karnong long bat ki wei Bat hatin kasi pedeng jis khat ki samlalut. Lagi semua ambil yang jam bisa khat samlalut. Dia kita nama bengi la categorize la dan la ka jam ka stage. Dia hak be dai bakini ki jing long samlalut ki jong pi. Dia don ka jing changes hak met. Dai hak changes hak met. Ka jing change ka jing kala haka. Hak jing bujim perkhat ka jing kala haka imnang salang bat ka jing kala ro haka jukum sngong. Katagi on ki physical ka social ka emotions bat ka mental habang efek ya ka physical kemut ya ka ai dengan physical dia ka nu ka badai bat ka met ka jini ka kom he ka kom san ka growth development ka jini ha ka bateng teng yo I bangi change neng I ka jini pher hapeng khilung I bana khandai snam bat ma phi ki bala khat snam nai te ka don lu ka ta ka jing pher ha ka ba ka jing mu chim per khat ka jini kumnung I per khat ka creative thinking ka idea ka joni ka ya pher ba ti khna brangwet Tengi ju hapan sutu balada dan pressure ni hapan dan kata ka self control ma kabangin hapan control yala jong bat hapan ang em hagi kap ki badan kam nang hoot ni lap nang hoot pat hagi kap ki badan kam nang em ni hapan nang em namaga tin em baru khat ni yo bet ban de ka de yong pi kum na pi lap ban le ka de ka shong haka jing snow ko jong pi ni bang ki balang kum ki batay ni ki bang tay ni Sebagai, dan hanya pada kapia pressure pada teng ni kemungap nak haka bas ni, dan, mentah PM ko, kedai dong ayu, mengilir dan asli ko dan asli ko, PM kalau transparent ya, kia dosen jengi minkom, laban tingop haka nu panu kajing seni, dah kajing siapin saya. Kilong kum ni. Dina. Bodang kelung. Fast dan news dan. Kilang put. Kilong kum ni. Dia hak kapo bagi dang yat enti kat dang yat ke sport kat dang yat isnam. Buon ki jeng siapin shoy. Pressure jengi. Wan nang tu pin shoy, nang tu pin shoy, nang tu le kan ni. Dai. Dai ya dosen jengi. Hak kapo bagi dang kena. Ki bamja. Dai. Bamja kelarong ya bamjur kelarong ya jur dia kadang he kelarong ya mut ni I kelong tas kadan tena ke dosen jini kelong tas per la ngi ba ka jim ba ka batai pat ke bile na ta jong dai lak mende kajingnya selok, lak mende kajing bhang, lak mende kapli putih, lak kade bah kajing ong ma pi belang ong em, kanu kajing pinsai, kelong kastenan. Kan rai minta de kalau awan kata generation ka bangi baru kan hisap pinsai. Hisap pressure. Ngum le du ulang, ma profit in ka group. Nangile du ingap ha, jing sniu. Nena. Dia nak kelabrong le, ngi kadang yai kipuang. Kani ke barang liat
Kawan ke jing sendiri. Kelarang ni. Kelarang kan? Dia adolescent kelarang ni. You transparent? Kaning transparent? Ya. Baik. Ni kelar. Kini dia ke jingau jing ke adolescent. Baik. Kau nampak siapa ngam minum food. Baik. Dan nila siap mensyoi dan nila siap ngap. Ni kelarang. Hatu kan ni kelarang. Naging jari kan ni kadang menpelong nong liat menpelong biangkum kan ni kadang jungi nong liat ni lah mom ni kalau liat kalau lo penuh kalau jebok deh kalau jebok dia kan ni kalau example nama taki peer pressure habang ni dia adolescent apa ni ke adolescent yang ngingop akan sendiri bukan dikem jungi kadang li Di kat kani ka kabu bangan yo barbar nga sedlet terseling iway teng lain ngosongot ani nga sosial sita yo dapat ne mata pada hakajuk ka kejingkran hakajuk kat kane ting ngasno komen sibun yakino penian paki yalalum kat ne ki adolescents namar ba napden juk pi lada pi bat teriang ya ka ka ba pi osngau ani ni me bandai osngau kum pi menta te kranga katan yo dang don tang wei angut khun tang badin ma ba ngintip ni la wat lok keloi ngintip ya takajing de kemud ba ki khun la bon ba te ngamud ban ongum ta ba menta ngini thu yang takatin age pregnancy kumba ngi ong kan ka topik menta haba ong teen age kamud badang dei ka katup ka ba idang keren mai kamud ba kadang kan sibun kajing sang jo kamer lajong lada pun kun no hab ai bah itu pun ro utu kun no aban em lajong u habang ya kajing bam jo pi ya kajing bam ka bangi bam la divide into two kamer ka bangi dei ban san chua ngen he ngen plung kisien ki ban he ban chua kenrei ngibu ai to plung usong ya ka kamer jongi bat lalong pras kan no benai usyong kandai benai te kemut kan no pras ya ketuka iksin di badang lum jompi ladangi ni armet no ngikit no yuta kemut ba kabut side kulung ro undon kan ife kajing ta ya ka kajetia mangi kinopon ro kumjuhi kan don kajing ta te kemut la kumno kata ka kat pras nem kadai ka badang lum sisa ngaki kun we la punya snem Wei aku saw nga ikum bak ngadak bedur nga ani kina dan kun kini ding ikhtiar ki ngadang ikhlam te handrai ki las dangi ta wei na kamo handrai subu kasar kar ngasarkan penong at wei nama lang telung te kat pra sumo kat pra te kemut kam pada dei ban sampura te kemut mapiru anda pidangam sa kajing pule kate ka atiar ka banengkong education tapi minot top kajing pule wat pet kan mon kadiang ki ba siaw ki ba kumno onai pe kirang ba luar siaw empat day ban siaw ya no henrei lada tang siaw dan itenat sa bersiah hadian pede kajing teng isu kai ero kajing hadian tipsu ondon sisa ime iparu mla bangkang mano rumla su bangkang lada pi penjanno empat day minot top kajing pule ki bro ong sadian ngayo begitu ngan yo bed dak double ro ban armet menengi ong wei kadai kajing yang wat pej sediang samon ya kirang ba wat sia wat pej no kajing yang long lok ting teng kam dai bangi kwa samla henry katu kajing yang long perro kapa penbun kam tamban pediak keren ki katu kam dai nomor pamenta kadang dai kacuk kadang dai kapor kapa kordor bangi pulih kapor kadai ban long sakmat kata kadai ka kompetitif dai ka ba kan sosen yul da penta dei nama ba lada hayen hasem longki yen kisem di bapak dapara mentam suitan ulas kai ba trei na kawai umi ba ni ma ban ai umut ban la persoi da kawai ila persoi da kawai ila klan kemut ta ai me wan hayen pidawan school so atau kemut ba pi ani pila depres nei dom di just go sit so dia so kumba tang su lai hayen tang su yo dau ne un ong ni ngate ngan pasok ke pian ata
ani malah lah kata kemudian bateng kadon ka reflection yang kami keparu bangim dai ban long kunta hak ikun don ke jing ya pendek si temen dari dai pade ban pasnyo ikun kan nang ba ikun kin snow pakai yang dari paradise kin ku abet ban poi sayeng amar pakai paradise dari orang ikun snow ke problems ki bang ya kendo pakat kami lang di pa larang ikun snow ikun yo le si kisah poi na kata kawai pa ada kata ke jing le pak school sa jengai kadang kam ke jing pet ke school ke bab ha henre lada i ku ba kidang ya kaju hibat dong pet sata kata pelak banyalam sa ke jing snim subuh ke jing yalam baklano kumba ngiyo so meneba ngalak pom klit nak peer pressure kamut ba dai jing namar bang ngila song bet sata jalan kamut ba ting mo la yo mat no re la dang yo image ni la di education la di pulai kidang ya biang ki de ha hi ban yo duk ke kon nang ba man met step ni yo i kumno ki long kumno ki yang te kadang kami ni kemiru nang ba ikon jong ni kenong ke ba lain na kita